CJ wo hwe nim ha daily graphic na ebo amani was it 2024 general election Battle of the North Battle of the North Mahama on tough turf na wo hwe analysis ada bokrete yi eya nye nyina na yebetumi aboso akere koto ne kan na wo so munyina fratifidu mantemu pictures no a daily graphic for almost on pictures no obia kuta microphone obia so se nufugu ba ku se kiki Bakunse kiki bakunse ni fa ne kura mic nim na bakunse be ne kura mic nim enti vice president Dr. Mahmoud Bawumia NPP flag bearer and a former president John Mahama NDC flag bearer womu foni edaha na sawusha womu HSF for the first time ewo Ghana bakosemu ya adru sa oman ekwa general election na adehia womu emienu nyina efratifidu mantemu edi the two major political parties edim ewo mayimu ene 2024 abato kese ya Ghana ekono na womu echemu se wo champanyefo emienu nyina no ahoɔden ne keto mu ni nyina no ya tifidu mantemu eno da nkyɛnso azongo sahodo ni nyina no so no womu ye no ebepre ahwɛ se hwan ene be penetrate na wo matumi asesa vote no dodo de ama eye wo amanyoko no eno eho asem edaha na omo chesaba no political no a paternal lineages no wonim se omampade dada John Dramani Mahama na ne papa ye frɛ no ye Owura Emmanuel Adama Mahama papa yi obaye minister of state ewo mampani a odi kan de mo man Ghana Dr. Kwame Nkrumah na breso eno chi so obaye mrase medwane a odi kan ewo West Gonja abaton pesua no so eno sanso baye Northern Regional Minister odi kan kra ewo oman Ghana mu na eno chi no ena obaye Senior Presidential Advisor edema ye the Third Republic no na eno no na ewo eye Dr. Hilary Man na breso asem na ye kan Dr. Bawumia so papa eye Alhaji Mumuni Bawumia a wono na oye politician esanso ye lawyer ya wobeye wo hene Edma Akperega omanfo wo honom ye no ebe walewale ewo atifia poema temni mu na ansampo de no na oye chairman edema Council of State ewo Fourth Republic no eye afia pema hankradwo kromiensa edikosi afim pemienu 1993 to 2000 na oye chairman edema Council of State eno edanchen a wo mo echese na bra wode ne ho hye amanyo semu no asase no na oye member edema Northern People's Party a chebeye UP United Party ni CJ na oye member sa amanyo konim na eno achi no oyi ne ho firi mu afri UP mu ede ne ho kodom Convention People's Party afia pem ahankron aduonum enwotwe 1958 etsa wo yeso mu empanyefo mienu nyina agyanom ewo amanyosem ho nimudie na omadi amanyosem ati kakra no a eba no school so omokoye asese no akoye Tamale SHS Tamasco na Ghana SHS Ghana School intese no contest no seba no say ye school a omokoye a eho so akogina intese no hwan na eba Ghana School ba anase Tamasco na eba se wo hwemu a Dr. Mahmoud Bawumia ono no ahu wo hwe se de nkyerechemu ne kwa ye John Mahama ye Ghana School na Dr. Mahmoud Bawumia ye Tamasco into 2025 no school si mienu ye so mo mienu nyina so no all students association no wo mo ye active pa ya wo mudwuma de nyina no mo de mo hujim intese ne de se wo yesi we free north ni we free north east na yesi we ye Ghana School and we so ye Tamasco dia battle no so between two schools yeah in the north Sanet here 2025 president the free school the bragging rights and also was some daily graphic here but bebre no account patrol de gibre ne ma onsa enka na ekenkan fama me na me de wo ekọ daily guide ahana sam no wono CJ ahana sam no wono ansampo na me de atwa mu MPP be kwa bato ne so no yetete ye chief of staff ma me owura famous parade ne dinamu ira meto poku running mate asam na odi be running mate okay and pay you din ba ku bi me am she me nam be ko Kofi asa honam say Kofi
na ne video when am hesa wo ha wo ha mami nchi okron merade kron enu so matete watete o se je ne ye nam ne yetete maso bi enti enne no da bokrata yi asa wo de stamp na tum so kakra wabado dinu wo ho medu ho meka etre wo apostle ni dinu wo apostle onyina ni dinu wo dinu wo ha ni dinu wo na se je dinu piepie ni nyina no me se hu ni na ye kan ye keka no ye na no kra bi se ba bi na empanyifo mako nso na se ye ya meka se yi wo mudia beto monten so nti lobby ni de CJ esu lobbying koso ni nyina ne se party ne betena se na Dr. Baumia hye se candidate ben na bebatame a metumi anya so ho na manya ase ho se no eno ene de party no hye nti yi wasum na tie yie edin a abebeto dwa da obokrata yi asanse subiem wo ha empanyifo no yenura oseche mensa bonsu awo no eba no se amanwesem a wa di ekirache emrase bedwafie sese you know wono eye minister for government business na so am abaton pesua so na ye emrase bedwani ohonom ne dia piem maame akosua frema osai opare affirmative action maame nya ankeye affirmative action so yo banti nya so ba keke o oba woni madwuma ne ye obi nso pen no kron marade obi a ne de ope enti mame akosua frema osai opare se se odo na ye chief of staff edema eye omampani atena ye honom ne din apiemu sanso na Dr. Matthew Opoku Prempe napo mansiam na sebedwani napo mansia south mrase bedwani wo ye so for hwe nyina mahodin samsom na se je wo hwe din nyina ne se de mo keka no a asenapo he stands tall ma mi emu mienu yes ana ma mi nya ne miensa ana ma me mo bodi nyina wie na odi for me fan commission go ansama ko leave na ba so na dem pepepepepe oh yira Matopoku prempasa unam ha ye kama tu unam ha ye kama tu na ma wa kama tu obi e kanapo na ne strength so Asante region no omuhun se gina ne na so pa asa obebata the northern agenda ne ho a omubetumi abrekisa 8 no eno ne de ye nam a yetete etie wura Matopoku prempe ne ho asem wo ha sei ene da obokrata yi akyemu pa adwuma waye Asante mantemu ne se do manfo ne pena se bodono no na obi aka so we de edok wuyi pa dia se wusu yi pa de we nanka koye doctor to doctor Baumia Dr. Matopoku prempe doctor se doctor edutum so ho o say doctor edutum so se de omo keka no na me susu dia no nti no okwa fo mo ha mo dia onya na dia se mo yenya wieye na se je me kwamanim a omo chese yewura Joseph Oseiwusu a oye bekwai mrase bedwani no sanso ye first deputy speaker ewo parliament ni di wo ha Apostle Opoku onyina ni di no se ha se CJ Apostle Opoku onyina wono na ye de chairman at the Church of Pentecost ofri so nche bia immediate past wono na ni di so piem wo hanom no se na kwaye Muslim against Christians na omaka bom so tina we na Pentecost for amo this year team no then the nation and what is so Dr. Yose Aduchum education minister no so e ka ho bi ti CJ di nam de ma no possessing the nations CJ we top 3 me top 3 ne di kan Matthew Opoku Prempe ni otoso mienu ye maame frema opare ni otoso miensa kron marade na mo cha me so me top 3 beba me koye adwuma no na se ye